Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. So, naana po si Inday Lilet and okay. Last time is nag-color kog hair. So, since akong hair super black man, last time nag-choose ko og brown, yung kuan ra ba kanang mild lang. So, this is the result. Mao ni ang result after. You know the difference? Same lang. Actually, gamay ra gyud. Nara siya mild gamay-gamay nga brown sa kilid or kung mainitan siya. So far wala pa man pud ni init dire kay nag-snowman dire nya ulan. So wala pa nako siya nakuan. Pero since mas ganahan ko nga mas makulay pa, so nipalit ko lain na pud kay I will try it. I will do it again. So here it is. The new color. Look at I decided once again. Char. So, taran! Para daw kuno kada kay niingon man akong bana nga para daw kuno mukulay, para daw kuno magkakulay kay ito man kay ang buhor. Try ang pinaka kanina ni nga murag puti na jud. So this is 10.1 na kulay. And ningon siya nga expert color. Bitan awan na to ka expert color man siya. This is my first time nga mo try ani nga kuan nga hair color. Unsay ngalan ani lisod kay basahon square scoop na. Kamo na lang diha. So I will try this one. Kung unsay result ani bas mo color ba siya or unsa ba. So I hope so since ang first time is wala ra may nahitabo, nothing happens for the first time na no changes, just a little bit kan. Naaday gamay nga brown, it's mild. So I will try this one and let's see. Balikan ta mo later. Sant? Okay, so this is it. Nabutang na ako tanan ang kuan, ang color. So I will wait for 45 minutes. 45 minutes muna, ibabad siya ng 45 minutes. So wala ra tay katong ibutang sa ulo nga magpainit or painitan paganang sa parlor. So 45 minutes waiting and let's see kung unsay result after. So dali ra kay short hair na ko, so medyo dali na lang ang pagkuan, ang pagbutang. So excited! What will happen? What will be the result later on? So 45 minutes muna. After balik lang ko pag kuan na. After wash na. Okay? Be back later. Okay, so it's 45 minutes na. Parang nag-kuan na, nag-iba na ang kulay. Okay, I hope so. So it's 45 minutes na. Then i-wash na ako and let's see later kung unsa yung result after washing, after drying sun. So wait for a little bit and I will be coming back after. Okay, I'm back and check the result. I love it. After shower and after blower. Oh. Nag-change na yung kulay. I love it. Hala, very nice. Actually, ikuan. Hindi na siya black. So, makita na nimo ang kuan, makita na nimo ang difference sa color. So nag-effect ang very kuan, asa man to katong nag-epekto ang
saan nga to, atong blonde gaayong nga pangkulay. So, nagkuan siya. Niresult siya. Oh, I'm so, satisfied. Hala, I love it. So, success for the second time. Okay, failed ang first time. So, it's success. Yeah, so that's all for today. Nagpa-improve lang gamay si Inday Lilet para sa hair. So, thank you for watching, and sa mga wala pa nakasubscribe, beka naman, subscribe to my channel and like, subscribe and click the notification bell, di ba? Support gamay. So, that's all for today, and I am so happy, and yes, I hope nga happy pud mo diha wherever you are. God bless everyone, and see you on my next vlog. God bless. Bye.